Ya nonge kugikaze kuri ya YouTube channel yanyu tugiye kurebera hamwe ubu n'ubuhanuzi bwatanzwe muri uyu mwaka wa 2025. Ya ni umuntu wabuhanuye avuga yuko ibi ngibi yabyeretswe n'Imana. Imana imubwira yuko uyu mwaka wa 2025 ibi bintu byose bizabamo. Ya uyu muntu rero yavuze yuko muri uyu mwaka wa 2025 hazabamo intambara nyinshi, gushyamirana kwinshi kw'ibihugu bigiye bitandukanye, ndetse n'abaturage bazicwa n'inzara, ndetse Satani azigaragaza kenshi cyane, nyine agenda akora ibintu byinshi cyane kugira ngo abantu yongere abayoboke benshi bamukurikira. Tuzi neza yuko hari amadini menshi asenga Satani ku mugaragaro, ndetse tuzi neza yuko ubu ngubu abantu basigaye basenga Satani ku mugaragaro batakihisha. Rero yavuze yuko Satani agiye gukora ku mugaragaro muri uyu mwaka wa 2025. Icyo usabwa gusa ni ugusenga, ugakurikirana channel nk'izi ngizi zikugezaho ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana, ndetse zigufasha gukura mu mwuka. Wewe nimba utarakana subscribe kandi wewe wakanze subscribe rero barakanze ukazogera kugira ngo tujye tubana. Rero ubu buhanuzi bukaba bwasohotse muri uyu mwaka wa 2025 ku itariki 25 nibwo bwasohotse guzuku kwezi. Ya nibwo rero bwagiye hanze, bushyirwa hanze n'umugore. Umugore niwe wavuze yuko ubu buhanuzi buzaba muri uyu mwaka. Rero ndi kugira ngo tujyane gatanu ku kandi utaza gusanga urebye iyi video igice ugasanga ntago urebye neza ubu buhanuzi, ntago umvishe neza ibintu yateguye uri bwumvemo. Ya rero uyu mugore akaba yaravuze yuko haza guhinduka, ingoma zizahinduka kenshi. Ubu ngubu ntago byari byaba, ariko ngo abaperezida bazagenda bahinduka. Abaperezida benshi b'ibihugu bigiye bitandukanye byo muri Afurika ngo bazahinduka baveho, kandi turabizi neza ubu ngubu byaratangiye. Magufuli yavuyeho, yavuyeho uriya Pierre Nkurunziza yasimbuwe na Evariste Ndayishimiye, n'abandi baperezida benshi n'abaperezida benshi n'uwa Sudani y'Epfo tuzi ko yavuyeho, n'abandi benshi bagiye batandukanye. Rero yavuze yuko uyu mwaka wa 2025 uzasiga gatendo. Uyu mwaka wa 2025 hazaba magashya. Icyo usabwa gusa no gukana subscribe kugira ngo tujye tubana gatanu ku kandi tukugezeho ibintu nk'ibi bitangaje byagiye bivugwa ahantu henshi hagiye hatandukanye. Ya njye uri kumva nemetewe, icyo usabwa gusa no gukana subscribe no kubyandika utazi. Ya rero ikindi kintu yavuze yuko muri uyu mwaka wa 2025 hazaba mu mwuzure. Imyuzure izatwara abantu benshi n'amazu, abantu bagapfa ku buryo mbega amazu azashwenyuka, abantu benshi bakabura aho bajya. Avuga yuko kandi inzara izatera, abantu bakabura ibyo kurya, mbega abantu bakabura epfo na ruguru. Kandi byaratangiye, tuzi ko USAID yahagaritse imfashanyo ubu ngubu muri za Egypt, mu bihugu birimo intambara nka za Sudani y'Epfo. Tuzi neza yuko abaturage ubu batangiye kwicwa n'inzara no bitewe no guhagarikwa kw'imfashanyo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tuzi ko USAID itagikora ubu ngubu rwose, ari ukipapukimama ku bihugu byinshi byose byo muri Afurika. Rero ibihugu bifite intambara ubu nta bufasha bikibona, abaturage bicwa n'inzara. Icyo cyarasohoye. Rero ibisigaye nibyo by'intambara nyinshi zizaba muri Afurika. Rero icyo usabwa gusa ni ukwitonda ugasenga, tukabana no muri ibi biganiro byinshi bigiye bitandukanye, ugasharinga no ku bantu benshi bagiye batandukanye. Ubutumwa nk'ubu buragufasha ndetse bugafasha n'abandi. Ya rero ikindi kintu yavuze yuko nitutitonda abantu benshi bazashiduka bari kuramya Satani, bari gusenga Satani batabizi. Ya ugomba kwitonda, ukajya witonda amagambo uvuga, ukitondera ubutumwa ureba, video ureba, kuko ngo Satani ari gushyira imbaraga muri social medias ahantu henshi hagiye hatandukanye kugira ngo abashe kubararurira, kugira ngo wowe ubashe kumukurikira utazi icyo ukurikiye, usange wageze mu gihenomo. Icyo usabwa gusa no gukanda subscribe ku byanditswe utazi, tukajya tukugezaho gatanu ku kandi byinshi cyane bigiye bitandukanye. Ciao ciao.